Morigereria Getembe TV na onsi sore karibu sana semesa yekionga chinsa ibere obutuko boiga tonyarko batogo sanga senchira yobwamo obutuko no bwemeronge bere na gatatu mutinyi no yokabere makano wechiro bere meronge bere na isano nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na togocha kubwata na ndekoro asensemo ya kabere ko ene kyabunango komanyatura senchira yoboikiranu ari aenekiwe semesa yekionga chinsa ibere obutuko bware na ari abari kibaito bamangana basangirire kuru asemambi yarenge entambira kini korendo mwancho morigeria onyore ritukeriganere Jumapili na kira rero butambiri tukuri Jumapili ndire kotogosanga gaiga ase omoroberio bwege ikaro gochakera chinsa ibere nenusu karo twasangira semesa yekionga chinsa ibere kotogoso ase omoroberio bwege ikaro twanyara ko batogo ikaransanse buna abarari na koringoria ari enekiwe ase eikiga engimari ase Jumapili gatogoche gosangana korigeria ase nchira yoboime ensemo ya magendro naboigo obora yobogendreta ase county ya Nyamira ni county ya Kisii naboigo twanyara ko batogo korigeria ari enekiwe ase eikiga ase chi sector au Harun Ototo Nyengiri umurari korwa segeta sene kiga kya Getembe TV Sam Miyanda korwa segeta sene kya Getembe FM na boigo Dennis Orioki umurari korwa sorgongoriga Rogusi HSC na rendo chikomera na sense media buna botambe to sanga mange gotoskare na mange ale ase umurubirio iga litukeriga kendra go sanga na intwe kwetera se mitando ito Facebook Getembe FM ensemo ya YouTube Getembe TV emitando ya nebuna Clinton Ndigi to sange asoba makaransoke obenento ikomwe. Karibu sana mwancho murigeria bone kionga chinsa ibere mangana maiya togo chaka kurwase county ga ya Kisii kiraboro kiwa kurwase chiskuru au barigetie kwera nanka asomo tumoko mwenge bose half term go chakira litukoria ankyo bune nchire moyo go chigo sangana bebuli ase chinka nigo mo MCA we wadi ya ebose we wadi ya Monyerero ekutoka ase bunge ya Kitutu Chache North mheshimiwa Peter Utachi abero murayo bwangu ga kubwato ko basemia gochi asaboro kiwabo kwene kyabuna ko babare kubwati bare chimbo chingia ekero kurwase chiskuru go chakobera senka somo tumukoiga umwenge bwerusa na kwaneke bunankwere ndabara senchire ngiya kwegenderia se chisemi kibara chikorenda chisemi cyabo banyarko babako ba senchira erengia na nchiri tukorera rontate kuganiria bana uri bago travel gutachi after rero na mambi baganira tsabari chingiya kibago chugo cha chinka cyabo andi muri bari day school bago chukona baro chi after na baro na baganira ngiya after mwegera matukamake kibako andanka bakonya bayiburi babivu bya mbabase kuchukonya go chanda ekenyuro na nibo manyenga abantu bona iga konya kuri bara abana bake kwigura mangana chi abduction ebintu binde igo kero mwiburi ororo alendo mwana oe no mwana nererinde bana ba bairengana bago tumeka chimono tenga chinga kichiri twasomete semester ngorro igo twargo sabangana na banafunzi bari bago chirusa mochi go concentrate konya kuri ria mangana chimono tigatasoma sama tukaya maketo bugate togocha gukora twere na sisimi echo nabokonyora nga at least waraitire abayiburi take your time kwanira abana aba tema ko ba guide mumanya challenges kibabugate abana bakonyora ngibireche bibi homosexualism na lesbian bya soire elinde kwa bakondra babekirana na masabo Tukoska bosio mwancho morigeria singana ya siasa na bono togokwa no kungusana ko gendete konekiwa ase kiama ya ODM hasegati ya barai banyarko bago esoke na kugendra kugikeria igati ya barai ase kiama kyo hababiri bakomochia oborai we kiama kyane mona asenchira yogo konya serikali gwikirania emeroberio yaye oyo bwangoiga no murai kurwase county ya Nairobi mheshimiwa George Aladwa onyarko bakago esoke na komochia higati ya barai ase kiama kyo ababiri bakugikira chingenjo chobrai chae omuske Raila Odinga na nemona sokwa Amerika tambukiro kyae yokubwatosia umurai bwense ya Kenya muskuli amuruto asogwikirania obakorrio byase bonate bire bonsi bari bakogenda mamincha na maganio yekiamekyo ya ODM niko bona barachigwa kwa isiko yekiamekyo asamatukaribosi. Kwa hivyo hii mambo tunataka kuzungumza wengine pia wanapenda kubebwa mikono wakati wa siasa na baba na pengine wanafikiria pengine baba kosa kwa debe watakosa kupata viti zao, so wanajali viti zao, hawajali mambo ya baba. Hata tukiangalia wale tulikuwa Ethiopia na wale walibaki hapa Nairobi, wengi wetu walikuwa Ethiopia walitaka baba anguke, na wale pia walibaki hapa Nairobi walitaombea baba anguke, na tunawajua na tutawasema karibuni. Na sasa sisi tunasema
Yale mambo yanaendelea Kenya hii ni kwamba baba atatoa mwelekeo wake, na mwelekeo wake sitaishi, tunaheshimu kila mara. Akiamka kesho aseme mwelekeo huu ndio watu wa ODM tutafuata, lakini maoni yetu kama wabunge, maoni yetu kama wanachama lazima tutakuwa tunayazungumza, kwa sababu ni mambo yanaonekana. Kwa hivyo our president anafanya kazi vizuri sasa, na our president pia anafanya maendeleo, kwa sababu watu wana expect vitu mingi kwa haraka ama kwa wakati mmoja, haiwezekani. Lazima kila kitu ina utaratibu. Tumpatie nafasi, alafu tutakuwa na scorecard 2027. Hata tuangalie scorecard yake, kama amefanya vizuri sawa, kama atakuwa amefanya makosa pia ni sawa. Kwa hivyo kwa saa hii tumpe nafasi president afanye kazi, afanye maendeleo, aendelee na mambo ile yanaendelea. Tuone, na unaona viongozi wengine wanakuja kumkashifu sasa, na ndio viongozi walikuwa mbele kupinga sisi wale ambaye tulikuwa pande ile nyingine. Na sasa tumekuja pande nyingine kusema kwamba tuko na broad based government, tuko na president hapa, tuko na Raila hapa. Hata juzi kwa AU tuliona wa support ambaye President Ruto alipatia Raila. Hakuna president ashafanya support kama hiyo kwa Afrika hii kama vile Mheshimiwa Ruto amefanya. Na nikiongea hivyo utasikia wengine wanakisema mimi napinga mambo ya na kwa sycophants wa chama ama na kwa worship team ya kusema mambo ile hakuna. Mimi si mwendazimu, mimi ni kiongozi wa chama, nimekuwa Nairobi kwa muda mrefu, nimekuwa mayor wa Nairobi, nimekuwa Nairobi deputy mayor, nimekuwa mtu ambaye nikiongea kwa siasa zangu hapa Nairobi. Tukusikabosyo mwanju murigere bona soroboti robo chenu niko bona babwatani bari bakurwa se kinyagitari kiri cyabanyene banyariko baba kwemurungane gotaikira na senkirerengia kumurobiryo ho Social Health Authority SHA uyo kubwato ko bubwenia osobo konyo bubwene kurwa se serikali aba babwatani abo niko bona barire rego cyakonekia onya serikali terigo cyagotegerera ebiroro byabo na konekia buna na barabun kubwatira niko barasomurobiryo go mugima niko barachigotenya obutumiki umurobiryo yo SHA ase kinyagitari cyabo ochakira ritkoria ankyo tunatoa mwongozo kuhusu utendaji wa kusitisha huduma zinazofadhiliwa na mamlaka ya SHA na pia kampuni ya Medical Administrators Kenya Limited kuanzia tarehe 24 Februari ambayo ni Jumatatu hapo kesho. Kwa hivyo tunatoa maelekezo au mwongozo kuhusu vile huo kusitisha huduma utafanyika. Haya maongozo yanalenga kuwezesha hospitali kutekeleza hatua hii kwa njia ya kitaalamu na njia ya kisheria na kwa kuzingatia uadilifu. Jambo la kwanza ambalo tungependa kusema ni kwamba huduma zote za dharura ama emergency medical services zitaendelea kutolewa kama hapo awali. Kwa hivyo vituo vyote vya afya vinatakiwa kuendelea kutoa huduma za dharura kwa wagonjwa bila ya ubaguzi. Jambo la pili ni kwamba hakuna mgonjwa yoyote ambaye anafaa kunyimwa huduma za dharura kwa sababu ya mabadiliko haya. La pili ni wagonjwa waliolazwa kabla ya tarehe 24 ama Jumatatu. Ikiwa uko katika hospitali na ulilazwa, wagonjwa ambao walilazwa chini ya mpango wa SHA ama MKL kabla ya tarehe ya kusitisha huduma wataendelea kupata matibabu bila usumbufu wowote. Kwa hivyo kama umelazwa hospitalini na ulikuwa admitted ama umepangiwa kufanyiwa upasuaji ama procedure kabla ya tarehe 24 mwezi huu wa pili, kabla ya Jumatatu, hakuna mabadiliko yoyote ambayo yatatendeka. Utaendelea kufanyiwa hiyo huduma na matibabu kulingana na ile ule mkataba ambao tuko nao na SHA na MKL. Mwancho murigere ni kono batebire hoikarito koria ankyo onyama onchorira tari gochia kwanekiwa ase omurobiro yo Social Health Authority ni gochinya kitari echo kira chigotene obutumiki omurobiro yo SHA togoska bosio bono ni go muraibwensi ya Kenya moskule muruto ritkoria rero anyara ko bakago chakia bene etaro yaye yamagendrase orogongo rwa Costa sacha kire county ya Mombasa ritkoria rero nabo igotara airport ya Mombasa ase ainekia niga serikali ya Kenya kwanza heriengete kubeka boserengete kubeka emirobiro rachigo kinya ebirengo byobotari aiga Kenya unenchire mwego cha kubarigania abageni barache gokonyensi ya Kenya gukina kiuchumi muraibwense niga kagire gutarira ekauntiria ya Kwale Lamu negatie chinde bunenchire moya yo kwanekia na chiko ikirania magendo ase chinse machonzi. It's going to be a seamless approach on a visa where the shipping line will simply be providing a manifest of all the passengers to the port authorities,
and the port authorities process that as a one-off. That means if a tourist has been able to come to Mombasa by virtue of a cruise ship, that cruise tourism is peaking and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships, that we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting, so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities. Mwanchu murigeria tutigarita se orongoro rwa coast kubwatekana na monchoria ayo agendrete ase ebunge enene abege bungeri ye senate ase okubachora abanyakirogo abayabe chi committee au na nemono kubwatekana no kubwatira no kuyegati ye serikali ya Kenya Kwanza na boigo hobomo bwazimia nemono ikiama kia ODM nigegati yabara yabajumbe kurwa senseme ya coast na baroba sokire na kuruko boria kwaneki abuna ebirogo byobonyakirogo bwe kiombe bose chi committee au hase chi bunge cho abamenyi usabara babajumbe kurwa ensemeria ya coast na barabwa mbachikonyora libaga ryokora chi committee cho asege kagetigarite kirebosio. Na sisi kama viongozi wa Pwani tumeangalia sana wale walioteuliwa kwa makatibu ma PS, na Kenya nzima tuko Pwani ni 4 tu ambao wako kwa kama makatibu. Tumesema kama vuguvugu, kama viongozi wa Pwani wanapofanya mabadiliko hayo, Rais William Ruto na baba, tunasema kwamba Pwani inastahili kwa uchache sana makatibu 6. Tukipewa chini ya 6 basi itakuwa si sawa, itakuwa bado kuna ile hali ya kwamba Pwani inazidi kubakishwa nyuma. So tunasema kwamba Pwani ipewe makatibu 6. Tuache masuala ya ukabila. Ni vyema kwa sababu tuko katika serikali ya broad based, sisi kama wa Pwani kupewa nafasi ya mwenyekiti wa budget katika bunge la kitaifa. Kwa sababu moja ambayo mimi kama mwanamke imekuwa ikinihuzunisha sana. Uchumi wa Kenya unaimarishwa na fedha nyingi ambazo zinatoka katika bandari yetu ya Pwani. Kwa nini iwe katika kamati zote watu wanazungumzia jamii mbili peke yake? Hili ni jambo ambalo sisi wa Pwani tunaendelea kuunga serikali, lakini inafika wakati tunaona kwamba hatupatiwi usawa. Lakini tunataka rais pia akikuja ajue barabara zote za Pwani vile ametaja huko. Nabono mwancho morigeria se oroboti ruwabene rukorigeria esabari eyo yokabeiro munyakirogo bwe kiombe kirigetende tobochori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC nyagosira Wafula Chebukati unyatoko bakago siro bogima bwaye obotuko bwa Alhamisi eikega nigo murikito Brian Nyakundi hanyariko baga kwariga ne oroboti ruga senchira ya bene ruko murikire sabari yae asubura ibwaye kurwaga chagete buna umuwakili na boiga asubura ibwaye kurwaga choretwe kwaneke buna nachiko ba munyakirogo bwe kiombe kega kia IEBC ekigyatendete obochori bonabo mwaka bwechiri bubere na sano na ibere na boigo mwaka bwechiri bubere na merongevere na ibere taka robot riga senchira yoboikira. We ran a free, fair, credible, transparent election 2022. We feel we have done our best for the country, and we believe that the incoming team should pick up from where we have left it. Enga kiyemo nigo ya kagire buna nigo irachikoba endoto onye Wafula Chebukati na lenge goche gukura enga kiyae buna umutenelibwe kiombe kyobochori ne chimbebe kia IEBC ekiagera nigo abete kagwetera emechando emenge ekero alenge ime yabisiae. Omotienyi o Januari umwaka w'echiri 2015 nigo oyo kabiri umurai bwense omukoro Uhuru Muigai Kenyatta ainanete elietaliae gochiase ebunge enene elio achiekoba omunyakerogo ase kiombe kyobocholi kia IEBC. I'm not here as a job seeker. I'm here to serve my country. When I applied for this job, I did not
talk to anyone and nobody talked to me even when I was shortlisted. Chebukati nigabete mwakili asegwetania emiaka 30 abo ase arwanirete ekirugo ky'obujumbe ase bunge ya Saboti ime ya Trans Nzoia na kugwa na nigo abete gakonyora libagali abene lyo kwarigania obochori obonene ime yense ya Kenya. Liberera lya gisiasa konyora lyabeire ligo ichorerana abwase amonchirio ao konyora abekirwe igoro yo kwarigania obochori obonene anene mono ase okwaralia amachibu yobochori ase kirugo ky'omurai bwense wetera ase emetandao yekerero. Omurobili oyo wokobeka amachibu yobochori ase omutandao nigonyorete omuchando maiga yekigambiro ekenene goteba buna omurobili oyo tochiete kubwatia lichiko buna yaganeirie. That the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid, null and void. Nyagosira Chebukati nigabegete emirobili ya bwango eliokomanya ninki keirete ugutugutira wale kwa machibu ye chikure chio abwa sensemo ya upinzani ya NASA yaganeti airusi ya bisi onye obochori obu gochikoirorerwa kwarenge. Chebukati akabeka emirobili yo komaunengia omonteneli w'ekiombe kya IBC chingakie chio Ezra Chiloba abwase abegete emirobili yo koirorerwa gwechikura echio chitalikie 25 nomo omutienyi oikomi omwaka bw'ekiri 2012 nonya nekero Raila Odinga airusanetie nobochori obu nigo Chebukati amoraritie Uhuru Kenyatta amona William Ruto kobababui ase chikure echio chingaki echio nigo Roslyn Akombe oyolenge oyo mobwa commissioner w'ekiombe kyo kya IEBC airusetie kurwa ase kirogekyo ekero alengenchira guchiase ense ya Amerika. Emetienyi etato maiga ya Roslyn Akombe koirusia abisi niga commissioner bande batato bairusetie ase kiombe kyo kya IEBC maiga yobochori koera. I know that there are elements who would love nothing more than to hear me announce my resignation at this point. In reality, that will be the easiest thing to do. But we all have to put our country first, and that's why I'm determined to make this country work. Deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership no longer tenable. These 3 commissioners were not happy that we are doing an audit. They opposed the audit of the procurements for elections. And they didn't want us to ask the CEO any questions. Ase egeka kiemiaka etato Chebukati niga betega kora ekiombe kiabwate aba commissioner abake abuase kererukiae gochiase bunge enene goichulia amabagayo giachiete koigwekana. Omutienyi okianda mwaka bw'ekiri 2021 nige bunge enene yachorete Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya amona Francis Onderi. Wasoase birogo by'aba commissioner emetienyi 11 uchiase obochori obonene gokorwa. Maiga yobochori gokorwa nigo Juliana Cherera amona Wafula Chebukati. Baorogetie okubagikana abwase okubagikana okwo kwarekanete ekero amachibu yobochori obuo achagete kosomwa asensemo ya Bomas of Kenya. Litukelio likabali tambe ase Chebukati abwase okworalia amachibu ayuye chikura abwase ekero obolendi bwabete bogotingirwa naliasoete bosio osoma amachibu ayo. 4 of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced because of the opaque nature of how this phase has been handled. Nekero ekiombe kia IBC giakolete miremo yae umwaka w'ekiri 2023 Chebukati molu amonagulie bagatigara no gosaba okomo gochiase umurai bwense. The commission wrote to the President of the Republic of Kenya requesting for a public inquiry
in respect of the process leading to the declaration of the final results at the Bomas of Kenya. The outcome of the inquiry, we believe, will bolster the independence of the Commission and ensure that it maintains the stature contemplated by the Constitution. Omurai bwense William Ruto nere agakwanera aliaroche asensemo ya Bomas of Kenya. There was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed, or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. Oburai bwa Chebukati nigo barache koinyorwa anene mono ase ogoito ko bateneli bekiyo egati yabo Chris Musando amona Daniel Musyoka ubaito twekolende abantu babaitete tibaramanyikana. Egetasini kia getembe nigo giatumire amagombae gochiase amate ya Wafula Chebukati ekero emerobilio egendrete kobekwa ilio komoenia Wafula Chebukati. If Chebukati were to tell you the kind of hell he went through, yeah? If the day the story of August 15th will be told in Kenya, yeah, you will know why I am delaying. Brian Nyakundi, Getembe TV. Bemono murikito Brian Nyakundi norobotirwa senchira yobo ikirano mwanchumo igariase umurobiro bwegikaro entochie konyora ribaga kusanga akege sabari eyo munyakirogo yiga ukabero umunyakirogo yiga wekyombekega kia IEBC Wafula Chebukati noto ikamwari bomesa ikionga chinsa ibere tokoro mutumoko kega se studio ya kabere korende tokore na sensemo ya kabere umurobiro bwegikaro buna nachika gukomanya AKga nigotogocha gokwandra nemono amagendro yogendreta se serikali ya Mira ne county ya Kisii na nebo iko kurigari ari aenekiwe ase AKga toskara sengencho sama mienda subware ni moroche arodo toto nyengiri nebo iko Dennis Orioki HSC etochiko sangana barabo ase egetari egetambase MS kyonga chinsa ibere twabwaterana na Wilson Makori kurwa sensemo yomono bimanyere. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service na bega nyumba yao yani furnitures asili gulidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au
na bwigo ne chikala au babwate recliner sofa sets echora onchora ne bunu kuganya kwa ukole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwigo ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwate murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali lya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunu iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tani go kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703 943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yegotoka se nyumba ya complex imiyumu chuligo busongo eyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakere simu gwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ase ogo design, print, nabo igo brand, gwakero chibiche, nabo igo videography, KC Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho KC Printing Hub, asokoro sarigwa chibana chonsi, chibene chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibene chafri di, nintu number yemo. Ogo apply chi passport, nabo igo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerota dari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya, nka intogo toka, ase mitandao tonyore, buna KC Printing Hub, ase ogo cha as chebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa Kresimi ase namba 0727-026-368 kuse 0115-541502. KC Printing Hub KPH, we are the best. Why choose the rest? Getembe Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Naba tebi namba sire kitoronigizi ego to kansa mo chibu gembo nsa stage yechi bigi bigi nsa ajenyo ko tete space pike na